Так, бұл қошқар bu? Қошқар. Қанша алды? 9,5 мың. 9,5 мың алыптыр. Мына үшін урматтуу көршілер, біз ноқат Борбордық мал базарына кіріп келе жатабыз бүгін. Чөп базарда дағы беде өте көп екен. Бағаларын бір сыра біліп өтөйлү. Жаңы беделердің бағалары. Беделері қанша қалды акелер? 270. Қайра көтеріліп қалып тұр өткен базар 250 келе. 270 сом не урматтуу көршілер, беделердің бағасын. 250'den сұрап тұр, 100 баш. 103'lük bede. 25 мың сұрады. Мына Қарасудан келген бедені сұрайлычы. Қанша екен бұның басы? 250 сом, а? Саман жаке саман. Қанша олды тұрпоқтар ене? Айжы, 17 мың? Тұрпоқты 17 мыңға алып тұр. Қанша алдыңыздар ұшы ек қошқарда? 11. Bir erkek bir uğaç. Bir erkek bir uğaç. Kaçıdan düştü? 5,5. 5,5'dan. 11 bek. Екі қошқарды 29.200'ga алып тұр. Мына қошқарды. Бұлар тишин бұз элек та? Бұз элек ya. 14.600'den. 14.215'te. Saman presinin bası 195'ten satıldı. 195 som. Hurmatlı YouTube görüşçüler, bugün 30 may 2021 yıl. Sizlerge videonu başlardan aldın, sizler söz türde klas basını unutmаңыздар. Her bir videonu көрерден aldın, klas bası bandan son görсеңіздер. Біздің шундай мейнеттерді, же болбосом видео чыгарылыштарды biraz колдоп койсоңуздар, ойлобоңуздар, комментарий жазып, класс бассале акча түшөт деп. Жок, ал бекер сөз. Класс баскан бул просто башкалар менен бөлүшүү, башкаларга таратуу гана максатында болот. Ал эми Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан 3 мамлекеттен миллиарддаган просмотрлар болса дагы бир тыйын акча түшпөйт. Сиздер ойлобоңуздар, класс басып комментарий жазгандан акча түшөт экен деп. Же болбосом каналга катталып койсо акча түшөт экен деп да ойлобоңуздар. Универсал базары деген жазуунун тушунда подписаться деген кнопканы басып, коңгуроочону басып коюңуздар. Биз Ноқат Борбордук мал базарына кирген бодо малдарды өзүнчө бир 20 минут алуу видео кылып чыгарып берейин. Букаларды, жаш эркек кыргаш турпокторду баарын биргеликте. Сиздер биздин каналды колдоп, видеолорду акырына чейин көрүңүздөр. Биз анда баштадык. Мен көбүрөөк сиздерге бүгүн арзаныраак малдар тартуу аракетин кылайын. Канча дедиңиз муну? 80 мың сом дедиңиз. Торпок эркек экен, а? 80 мың сом. Мына ушундай. Канчанчы баласы бул? 3-чү баласы. Жакшы. 69-га бербей койдуңузбу? Жакшы. Мына ушул жерде дагы бир жакшы сауны турат туугандар. Буну дагы сиздерге көрсөтүп кетейин. Канча экен баласы? Төө экен, а? Жакшы айтып койдуңуздар. Ne kanal? Универсал базары YouTube каналы. Канча деди малды? Дайым көрөм. Таксыр. Канча деди басын? 110 мың сом дептир туугандар. Мына ушул баа болтат менимче. Ушул баа болтат, а? Канчага келди? А? 120 кем бар дегенге канчага сурадасыз? 90 мыңга сурап атыптыр. Торпок ургач экен. Мына ушу саам туугандар. Туугандар, мына ушул жерде бир өтө жакшы саан турат туугандар. Желиндери да өтө жакшы экен. Мунасы канча? Бул баасы 110 мың сом экен. Андан кийин мына ушу ортодогусучу 90 мың сом экен. Бунда баласы бар экен. Мунасычы 100 мың сом экен мунусу. Бурunda balası. Üçöven teң торпоктор эркек ургачы. Эркек. Торпоктор üçöven тең эркек экен туугандар. Мына ушу баа болот экен туугандар. Азыр буну да баасын сиздерге көрсөтүп кетейин. Канчага сурадыңыз? 86. Канчага? 86. 86 мың. Баа болот тугандар. Торпогу
Торпоо менимче эркек окшойт, а? Торпоо эркек экен. Мынакей 86.500га баасы чыкты, урматтуу көрүүчүлөр. Торпоо эркек экен. Канча дұрысы бар екен, ака? 8 литр. 8 дұрысы бар екен, а? Анака. 87 миңге кетті мынакей. Мынау бауылдат екен туғандар. Қайсыңызды бауылдат, Мынауы? Жоқ. 72? 77 миңге сұратасыз ба? Бербей айтат. Бұл дағы бауылдап тұрғандар. Қолдан келішінше көрсетіп кетем бұндағы. Екеуіңіздердің жылдызыңыздарам келішеді. Яман оқшошам кестер, Айткен бұл телефонды яқшы саттым. Оқшошам кетеді кестер. Бағаны келішсеңіздер болады, жақшы қыл. Торпоқ еркек ұрматты көрішілер. Қаншаншы баласы әке? 4-ші деді ғой бияқ. 4-ші босап бері. Мал кімдікі? Мен 3 дедім бияқ 4 деді. Сіз қанша дедіңіз? Мен 85 мың сом дедім. 85 мың. Мінеке, 77 мыңға бау келді әткен. Қанша литр үсті бар ләкем? Қанша литр үсті бар лә? 8 литр үсті бар екен туғандар. Жақшы. 77 мыңға басы келді. Мынаушы жерде арқа жағымда бір бау өте қызы ұтады. Еркек торпоғы менен. Бұл қанша бердіңіз? Тақсыр қанша бердіңіз? 72 жарым беріп тұр туғандар. Қаншаншы баласы бұл? 4-ші баласы екен. Мінеке. 72 жарым мыңға баласы келді. Туғандардың ашылы ұшыл бау олтады да. 73-ке шықты баласы. 500 сом талашып қана тұрып қалды мұна шындай. Азыр баласы жөп бүтіле қалды. Болғаны 500 сом ақша талашады. Туғандардың ашылы жерде алда бау олтады, а? Бау олтау? Қанша беріп айтады? Қанша? 52 жарым бердіңіз бе? Сұрау атастарда? Қаншаншы баласы екен? 7-ші баласы. Еркек ұрғач екен, а? Торпоқ ұрғач екен? Бұлар маңдайда ағанда бері 7 балы берді. 7 балы. Азыр біреу 5 сом берсен сатасыз да? Өзіңіздер қанша дедіңіздер? Өзіңіздер? 80 де отыр. 80 де отыр. 52.500-ге сұрау адам дейді. Нашындай? 5-8'de берің, 5 tamam. Беріңше. Verse ver, bozsun. Verin şunu. 78 verme. Sen koşular küvesin ver. Ne? Sen koşularla küvesin. Өз 78 алып тұр туғандар. Biraz чай-чаққа шықса береді екен. Так, туғандар, сіздерге бұқа базардың бағаларын бір сыра көрсетіп өтейді. Мына ушул бұқа 75 мыңға сатылып тұр. Бұл 1,5 шар оқшайды, а? 1,5 шар. Мынакей, ушул 75-ке сатылды, урматтуу көрүүчүлөр. Kaç 70. Мына ушу кичи бакты да. Bunun ekіншісі мынандай кетіп тұрғандар, екеуі 141 мың болып тұр. 140 мың. 146 мың болып тұр. Нашы екі бұқа туғандар 197 мың болып тұр. Екеуітен екі жешар, үш жешардың тегерегінде бұқалар кен. Қанша дедіңіз бұқаны? 120 мың. Қаншаға сұрашты? 109 мыңға алып тұр туғандар. Нашы бұқаны. 3 жешар оқшайды? 2 жешар кен, а? Нашындай. Наш бұқаны алып тұрасыз туғандар. Бұның қаншаға алып тұр білелі. Қаншаға алдыңыздар? 93 мыңға алып тұр.
Vay. Şu buqa batmadı baytan beriçi. Şu buqa batmadı. Ha, barakalla. Ya qancha qaldınız aka şu buqani? Ha, taqsir. Hay! 80 ming alып tur туғандар мына şu buqani. Kimlerге мына buqa? Ha, Universal bazarı tuğanlar bu. Ha, biraz kişinerak buqaları da sizlerge bilip ötelim tuğanlar. Qaysini surab atasiz taqsir? Bunani bu. 53.500 ga surab tuğanlar bunani. Bundaga chiqamiz deb qoldilar, chiqasinglar ham. Bular Qashqani qancha dedi? Ha, qancha dedingiz? 53.5 so'm berdim. Buğa verdiniz, to'g'ri, buni aytdik. Buna qancha o'zingizga? 55 dollar. 55 ming so'm. Bir jashar buqalar. Buni qancha sizga? 70 ming deydi. Bu yashi qanday buning? 1,5 yoshga yaqin deydi bunaga. Qanchaga so'radingiz? 126. Qana ikkinchisi? Ha. Buni ekovi bog'lab tur tuğanlar. Ekovi 126 deydi. Burada bir öte жақсы bağlanan qunajlar var ekan tuğanlar. Bular bozmu, je qisirmi esinden surab, ana bağlaарын bilip öteyle. Qancha bu qunajlar akalar? Bağ oltavı. Bular sizni tartdim imini aytganingiz uchun. Qanchaga bağ oldu deko? Ya, so'rayapman. 8 million aytdi. 228. Oho, buna üçü bağlab tur tuğanlar. Boz bular. Üçü 228 ming bağlab. Mana shu. Bular iki yaşarlar o'xshaydi, ha? İki yaşar qunajlar tuğanlar. 228 mingga bağ keldi deydi. Sonun bağıb tur buni. Öte жақсы bağıb tur, tuxum qilib bağıb qo'yib tur, jumurtqa qilib bağıb qo'yib tur tuğanlar. Tuğanlar dağı bunday bağıda turgan qunajlarni satып atqanlar dağı tartib qo'yadi. Ekovi 150 mingga berib aytdi. Mana qarаңыздар. Rasa bağıb tur, ha? Em tuğanlar bunday tıyınga layık, arzanıraqtарын қолдан келишинче тартып өтөлү. Soyuşqa layık qымматрактарын тарттык. Аксакал qunaj. Bu ne qilib tartам buni? Satasызбы? Qunajlar qancha ekan? Qancha ekan qunajlar o? 55 mingdan ekan. 65 mingdan ekan. Siz qancha qaldingiz? 65 mingdan ekan tuğanlar. Mana shu qunajlar. Yaxshi. Palvon, ne olib yurasың? Tamasha olib yurasыңбы? Qunajlar qancha ekan bu uylar akam? 65 mingdan. Bunaki. Bular qunajlarni bilaylikchi. Aqsaqal ek qunajning bahosini aytib qo'yingchi. 110 ming so'm, 55 mingdan ekan. Yaxshi. Bu Universal bazarı. Tak. Sizga qancha ekan? 65 ming so'm ekan bor ekan. Mana shu qunajning tuğanlar. Yaxshi. Buna bavulda bo'lsa, menimcha. Qanchaga so'radingiz, taqsir? So'radingizmi? Qancha dedingiz? 45 ming so'm ekan bor. Sekin shunday arzonroqlarga tushaveraylik. Siznikichi taqsir qancha ekan? 60 ming so'm. 60 ming so'm. 45 ming so'm qunajlar bahosi. Bir qila arzonroq turadigan bozorga solishtirmali. Mana shu qunajlar menimcha sini biraz nacharroq. Oldingi qunajlarga solishtirmali. Hozir bahosini so'rab bilaylik.
Kunajlar qancha ekan sizniki? 55'ten mi? Qanchadan bağ oldu? Qanchadan so'rashdi? Buni 44 ming qilib deydi. Buna yakın 90 ming so'm qilishdi deydi. O'shanda 45'ten so'rabdi, 44-45'ten. Buna kunajdan yaxshi kunaj ekan dey. Baksa bu mal boğda ya. Qancha ekan shungiz? 45 ming so'm ekan dey. Qarangizlar. Torpoqni aldingizmi? Aldingizmi? Qanchaga keldi? 14 ga kelibdi dey. Buna erkek torpoqlarni qanday tarqatganmiz? Tartib qo'yaylikchi. Buna shu bavul atibdi. Qancha ekan? 45 ming ekan buna erkek torpoqlar. Ko'rdingizlar da. Andan keyin turg'anlar erkek torpoqlarni ko'proq so'ragansizlar. Qancha ekan buna shu basi? O so'rasangiz oldingizda turadi. Qancha ekan? 50 ming so'm kemi bor ekan turg'anlar. No, turg'anlar 45 ming sotilibdir. Satılganda görseyler aslında. Qanchadan ekan sizga? 35'ten. 35 mingdan ekan. Ya bularning paradosi qanday ekan? Bu boshqacha-ku. Paradosini bilmaydi ekanda. O'zgacha mollar buqalar ekan, qarangizlar. 35 mingdan ekan. Sizniki bav oldu-ku? Qanchaga keldi? 40 ga keldi. Bermedingizmi? Qanchaga bav oldu? Qanchaga keldi? Açığını aytib berinchi. Şu kelgen bağısında 1-2 ming ile oynaydı da. Oşudan berse beririz, satmay ketip qalasiz. Qanchaga keldi? 27 ming, 28 mingga kelsa berib o'tganlaringiz, ha? Ha, anaka. Bunaka erkek torpoqlar. Yaxshi. Bular sari qanchaga keldi ekan? 27 ga. Bunalarchi? 36dan so'rayotgan ekan. Mana shunday. Ko'rdingizlar, ha? Turg'anlar. Urg'ochi shunday torpoqlarning bolalarini bilib o'taylik. Qaysi kishi? Ha, shu kishini bo'ldi. Sadasizmi? Bular shu bovoltava. Erkek ekan, ha? Qancha ekan bahsi? 30 ming so'm kemi bor ekan. Bahasini ayting qanchaga keldi? 22 mingga keldi. O'shadan bir 25 ga ketadi, 26 ga ketishi mumkin. Ish kerak keladi. Mana urg'och torpoq 20 mingga bahsi keldi, bermedik deydi to'g'anlar. Buna uka maylasi ketibdir. Turaverib klient yo'qligidan satalganmiz o'xshaydi. Hozir bilaylikchi buni da. Ağaçay buna buqalar qanchadan aldınız aka? 45'ten bu. Ha, 45'ten aldı jana. Ha, jana tartqanmiz orada. Ekön 45'ten. Tartib o'tganmiz. Buna urg'och torpoqlar qanchadan bo'ldi kam? Ha. 60 beko. Qanchadan bağı geldi? Ha. 55 ga bermey qo'yibdi. Yaxshi bağı bergan ekan, ha? Sizniki qancha ekan erkek torpoqingiz? Aqsaqal? Ha. Qancha ekan bahsi? Torpoq 24,5 berib berdi. 24,5 berib o'tdi mana. Urg'och torpoqlar. Uka buna berk torpoqing qancha? 27 ming so'm ekan. Ha, mana shunday. Bugun 30-may 2021-yil No'qat Borborduk mol bozoruna kirgan bodomonlarning baholарын sizlarga общий tartibda ekan. Bari tushiradi. Bodomonlarning baholarini qo'ldan kelishicha ko'rib o'tdik. Sizlar bizning videolarni oxirina chayin ko'ringizlar. Jo'g'orida eskartib ketdim tuğanlar. Sizlar klass bosib kanalga qatalib qo'ysangizlar aqcha tushmaydi. Milliarddan prosmotrlar bo'lsa dag'i Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston 3 mamlakatdan aqcha tushmaydi. Shunday zakon girdi. İçinizlerini genen qo'yib
биздин видеолорду башкалар менен бөлүшүүнүн жолу бир гана класс басуу же болбосо WhatsApp группаларга же Telegram группаларга таратып коюу. Эгер колуңуздардан келсе ошол иштерди биз менен чогуу биргеликте бөлүшүп койсоңуздар болот туугандар. Биз жыйынтыктадык.